kwatinda ta musisi wako kilungu cha kukila wipata na chopyu cha kithio cha mukamba na kuivano bobo kapala tukuna asindu nesa tukuna asindu proper tukuna asindu guda nundu wa kutanithia we na kumanthia yulu wa kithio metuo na mikalanile ya mbai ya mukamba na ndio mukamba waniwe mundu wa mbe kwete sindu imwe ila sioneka into the mainland nundu wa mukamba niwe wa long distance trader waenda kuya Mombasa na kasioka na mumba structures mba ila ingi itwiki kana sia somie kana sioyeye kuma kula kwe mba ya mukamba yo mumba ya mukamba yetha yili ata na yetha ise ubitu hata mweni wito mundera hata ero pondacho yes ni kwatia ni mumba ya mukamba tondo yetha yili okethia yona ka uniqueness mumba ya mukamba yetha yili hata ni mumba ya mukamba ya ukoma eka mukamba twambie enumba ekamukamba mwene twambie enumba ya ukoma otuyuka kuendea bumbe kimwako wa numba mukamba ni waka mutonge numba ya mutonge imutonge ni numba ya round sako mutonge na numba ya ungama yetangi niyenzela kitwe bakati ondo ya sako ikitwe kiki chaenda wa ya top iki kya kwata jo kiala ikiala kionde joka kwa mane ya uwe kitwe kiki mamina kiala nenge kimekonzo na ikitwa kine kimukamba kwa wete mabati ya bikabubu wakati wako mbwandaka ndo ya ndingi mba we katilo kabuthi pando na kangi pando tutwa cheni hivi tu ni ventilation ya cheni na nzeve na papa hapa kupi momoni ya tia waje majengi ya kunikawa na nevia ya kunikawa nevia ile mbwale ya ngokuile yole kemolena ikalikila hapo kitinyo kila ula mtu kwete kuya to eno mbondo ili bande ne baba yowe bia mabia tatu mo nene ya yewe kitingene ke tu ko nenge ne to no twist na ngeli mayenzelo ibono boyikoni boyenzelo kale kweno nge pati ya tia moto yo pa via yekelo esowa ujini we eta watoto watoto yutu wiyotu kaje mai komelana bu ya tia ka mulomo ko ka ulikelo bute makalikana bu makayukoma kwa koma bu nenge na mbu ni kuyete mbwa nomba imwe obu hange maili nomba la mayo makoma makiwa ya ka we moto tu abukati muno wazo koma yolo nande meo mama ye ma nondo kuya ebinda yukuya mbwa nini matuma yendo eta weta da miti ekwatene nesa na itumia ni labda pengine na ene ituma yendo elomu sio mama yake tao kutoba uteka na metele si gucho kunika no makoma okay ndo mae uya monoju uya no mama we nomba ne mbiti ngeje mbati ndio na inji angimaka si agimasai mukamba na mumasai mai bano matiane ite mukamba na numbeno yaka wogethia ya kwa meki koko kwata ni abau na kamulomo ka ibingo la bau takazumba ngendo noni ka kito ba yulu themboni ito nyomba tu nditwa twaitwa kithio kya mbepyu kabisa kithio gila kya naku ni tonge yo kie next stage ya mukamba au mapu akaota mu masai tukauneka ke masai bado mai makete kani onde timukamba
au mokezekani wa azaite wambatite mpaka sauka hizo wa mokolo azaiya au mela kwambe ya kwa nyumbati ya kona na iwe mtu wetha hapa katikati ni wetha wina symbol yoyote kwa Mombesu mbe huetie mwamba niwe kwati ye Mombesu kiki itawa kitu icheta ni chuchucho kitu icheta kwa kubini kwa ni kiani tie ita na kuikalo sitting room yu nengi yu kiania sitting room iko ni riba mbisu ya wobu kaneka toa ba yote kwela we ni bubu pa we ayu mzee yako ma baube ka buke kama ine iko ndana nawe edwa ndezome ane weno ka atene abiraka yikala na ai kai kala na bu to pau to ne na bu nengele le wake bu ko mzee we yu ethande thome ko ya ku ni kala bana jana ya ku ni yona na sika na bebata wa thome ukethia mundu ekala bubu eso sio kabubu sio ka okite mu abite akakwendete ukoma nondo yu inyonde mombe ani abawe ba ya ba kwekala thina bu ili kabuba ipemba iya kabela kake bu ekala wende kakamolo mone kuketa bube ipeto konge na bu ili na ke inya ni na ke ili next aili iko yemangale kweno ngi angi me iko ye akati ayi ayengale yaye bakubya mu na musonga studio takwaka kwa monene kwa musonge gutonza ko kwa 40 ando ona yaza baimbu makakoma bundi ai nende musonge wapo wa dada ndwaka wa ngo ago waka wana chau twambele bubu ju tio ndinyi na ndinyi nundu menenge tio meze otila mayayo na ti madhoka maembu mayayo moki mona kie na tu ne ti me doka yo mata o vaje kitinyi na ki kitu wa chao katamoka bwa kamolo kaizi no kwa bubu memba na to doka to to amodembo ko mayo na ibanga tio cia medemba tio bobai matumo mo matai wo umacha okay you Zi pia ni ziu, amini pia ni ziu. Niposi koni ni siae ya uwabote. Sasa nundu kwa mpitopo. Ni kia tuma pembwa pe thome. Ini kesi. Ando maimanda au maimete. Mukese kumbwa mwena tabia chao. Mbofu. Nundu haume medho mome kalama nguluite kukunze. Sasa. Ukone amuitu wa mwenye meadhi. Kazo mewai wakitumiju kama kunikele hii kana ndiko to ayu thome ya theri level yu inachoma iko maembwe na maiko metha na kukunza ona thana nyumba na bupando bange nyumba yetu ne bamu na undu ya kitawa na niki ya kitanga wata ukethia ndekusia kwa ya kiti ndia kitawa mundu yeyote yule ikwembwa kwitiki ila ikita nyumba ya kitawa ne kunangwa ne tumbwa neza akabisu oba yayo lokase kisengela kya mbisu hivi kwile ona keza ni timbo wayonde eza ni tona kwekalela bu ikekalela ye kete ngalemwe toka obulo etotoni ku tokamwamukia tuzuni nenge tuyoka tukadona sainge kakatua buna kayaka ndalaba kange kaituo bu ko kayako ndalaba kayoka itobechetiana hizi mbai ko uyu andwala makitani mesikia bayandu kibathuka ntyo kila mundu wogela kaka kila mundu wogela kwa kanwaka lakini kukitane kuni kwaka ko uyu mumba kitu kiucha katika tiki yetha ki symbolize anything kitu kiu kana ndungulilikana kana nezi
sizo ila nene ya ndo alange yu alama na imake huyu kiuni kiki positive kingi positive tu ne azia moi etu kingi positive tu denzi la waba huyu bateke tu na kwete maundu maingi bau kingi positive tu ya ina kindu kinene embu ai nene teke kamba moi ndesa ukaikia huyu bau nyombezo Mbwa mesi utumutu no make ni mangokia wa kiawa nondo hasa wana wati ya tumesonge tula twa kiawa ibisi kanoene tungi mbwa na kingi positive mbwa okakitu sakona itikuye ikakwata ni mekonzo makanela mebudo ya kukita kwa nandi sia motivu itaweta wa mokitwa ba ko forest imeamo no hizi chulo cha koka kopa ano sia chula windi ikatuma ndonge ikasaubu ikatuma ndonge ko uyu kitwi kecha kateno tukielekania na mwene musi mundu ume mundu ni wokwete akakwati kiala nombe yena choki kitawanaka ko uyu wokwete akakwati ya mundu muka akakwati ya ana wama kwati ya maikabaluke nje alama ukitati aka ndio mmoja kwa mabati moka niona mundu mukano mbolo aye uno wale lile bati haya ngiya ya mundu muka iko ukikingi yukimbwa kimane sapuni po yani bala kingi unji akwete kila kintu bao unji koyo luno kwete embwa bailu kekamba abe muti wembwa ukelene ba owa kone o kiawa bu specially ndo ni babu ba mwaki wa kwane kambemba ngikane kokote embwa bailu bemba sema mondani ile ka bandu tia mbeu tia ne kawabu bayo lo mwaki so sa so tawabu esa ko mio taboke dia ebwa mbiso yena muae mwingi muno esu engina ndikambika suni ya sawa bana ino ndo ndika ato ko uyu nombe sinio mbe yethaye uko wa mwene musi chakele wambia mbuino sia komao kega timbinge oile itatu na ethu wambuisi na wikalo acio na ciana cia ikomelo bunde ila nini aende ne baba wiawa pole upo etabe rome wena witina etabe oyikumbi yeopo sio ndetembwa eno sia kawa pamwe ngani ko uno ngina yako ithengia nene kana withie mundu uma bayo selo luba yani ukaka ukegithaita waka ene ukethia yue ethani kamuzari sia kwa hili bayo kakumbe ba embe uyu maluka ni kaya ila kiembwa baza kyocho musisi wako kilunguri kidho cha mukamba naindi twambo withio muone na twisio kani twitho twine na njambe yange yujulwa nyumba ya mukamba nyumba yani musi umwikalanili wa mukamba nitawenda kitale munyaona tuiva Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Nitwase kwa nisenge musisi wa kwa kilungu chako kila bata na chopyo chake thio cha mukamba wiye nduka atato sakalimoti kauni kanaenda usubithia nitwa usomithia na twaumithia yulu akithio mituo na mekalanile yambai ya mukamba na wewe ndi mukamba
musi wa mukamba nyumba ya mukamba ni yetha je pangite mukamba we ni wese mundu maingi makwibanga na kusia musi na kusovya musi wake mwenu witu toiseta wata Aiseta wa Paul Ndacho. we musi wa mukamba yitu wete numba ya mukamba we mukamba ebangata Mukamba kwa hakika mukamba iwezi kithio na kithio kia mukamba kia woi mukamba iwezi ni mwana nuoa kana mundu nuoa akaoa akakua kwau kwai awe maikuo ni waenda akathia akamantha mundu mwe ula witawa mwisho kana mwai agoka akathio kamuci wake wonthe ega no kithio kionthe akekia nyamu yetawa mbingo moni mesi bala mesi lao na mama isi lao kuibuthi wehoka wese lote ke kuthini ondu makutima cheo iwezi upinga muci wake ukethia ona ng'ombe saa ingine ng'ombe ndumi malie bau atakumaliki kwake yumale uindotwa omukamba aisithio mbingi twendete bandu kuthoa ng'ombe ntwa mino mitho kwethie kanda yiu no mpaka mbomi kuna ithi na imitile kanda na imea haya yona miye ya ndo manena ande manena maiwere chao manona yathi na kwanza hizi andena thina hizi andena thina na ndio semba wikile wa miakom ailo akakom obeta twinuke mpaka mwenu iko umukamba iwai wasithio cia muthemba uyu na aidio uko ala matai na sithio omaka wa zombani kwira ciaka o muno muci wakio muci wake o indi choki twiki kyoka kinkia zomba kati cha nenge to ndaya teja mundu wezese ke mbage cha mundu wezese ina no kila ni ogipisi ni kwatanya wendo kwatanya miti obe ondu no na mayoba andia ko kamotonge ina na katwe tiyo no neki wa mumu kitwao itwani obo itwana nengira kera kanomba ikagui tikangwata niyo utiobo kwaku mukamba ndezi utengandu andezi chithio ichu nakoka kachithio amwe maisisi ono munthi nakoko ekote atwikie ndinjito ithete yandu mailo tikoma mandela naku okamba naku kungi naku ndiwetani naku okamba ola we naku lakini owe town ola we town alamembu akuna kengani uyimbwa awe na mundu ndaukrezi au ndaukenga yutelemegwa nengokonia ekoni hata na mwitawa kuteta moka ku makoko mamba yati oyo kwata wozo ikwananga mbeza ogombonia na twitawa Yuzi nuna andu mendete muno kukengwa kanye kuite kukengwa walika kuuma taonini kwethi ukethia kibo uchandiki munganga hatari kutoka Kitui munganga hatari kutoka sijui Tanzania Kalumanzela hai kazo hiyo sisi wazethia no batheiba ikendo wetu moto ili aza siare hele kizuri cha kiuza kibaya chafanya nini kijitembeza hiyo iko maana mundu baya akuungamia mbio kutabio wanga inziane andeze uyendelee bai tiko ngano mota neza kanane mundu twie na muto mutyo agendo jitu boko tabani ekwanange wakati wako na kuendelee batani kwa ushukuru manjera hizo sia ikuwa itabeta sia lakini tisia utembea ala tabwa kwake mochi na keo kabi kabunu wewe tatauni omukamba yo asithio ewo ngwani kwa kingi kia maana mudabani omwe anaisie mukamba onela hwaete iwe ubone musungu pesi ndu imwaleile nasio kwitha na ibeti mbingi na kamuti na yo mumba ya mukamba asumbaga uwe iziba ubetha mwaki mutumia na gwo watuya wo
kiketha ni kimekia kikiyo ka yote kalikwe yani ngizomba yake ndiye kala mwana pawute waiko kitonga ngobu itwa kiwa bute waiko ziawa baibia ni zile nene kiyo iko ki wa muwa mu ki wa kile lo iko ila ingiti kala ingiti yubani bombisoni mwakyo wewa ukyo wewa oyabu ukapthaukia na mukambela wa mwakutwa ibetimbe wa kimwa peila nomba main na nomba ila ingi yo ibinda jiwa ndo mekala nanga siata na kuyetha muko kau ibinda jiwa ndo maina kikio hasa mukamba kikio ni watu hizi na mukamba ni wesi watu akibeti kingi ketha no twake beti kingi kwambe kwaka nomba yacho na mukau kiwa kokota bya kana no twana undu no wa ukamba ya mecheliti mithuku nondo mundu no wa aka nmojo chokati wa wiwoka sasa kwa kubye yukibeti kijangale no kikwe kana nyanga kwa mukati wa inyonde lakini ibetile siyaipata kwa mukamba nondo na maba nenda na bana na kuonde ni kwake na ni wese no kuthi ila ingi kaenda bana onda twa ibetile sikalani ba kwa ba atwa ibetile no itenganisia ketha monda ina ba kiukiti na itaithia mayu amokani nikana kwa kumaanisha mukamba wa mundu mwene wese atwa kibeti kingi na kingi na kingi sio ndeke lo mwamandhi kwake ulonge kwake lakini ondhe mayitha mesene we vinda yesa uka mana tamukimus mesene no meta ukamya to komane kola muku makoka buni koko nyao tukoka toke yani hivyo nde andu makwa kila mundu ainoka kwake twatanija ayu kumanya kula ngwesa kwenoka ine sa kwenu konu kwenu senu kwa balo kwenda na kuichi mu aini kwene bana mona na ini mose kwa kwa kanya emenda mesene mga mesene na ila kwita wa kumba ni hisia umusi kusia umusi ila mwanake wane neba akita kwake wakana yawe yake kana bekala wata tindu tuanze mbwa jio kuteka mwa tata ningwenda kwaka jao ngomba aiponia balo kwaka tuga welo na jio ainde dikwaka mondani ula we bana wizio joni wa yakaba kana tata ningwenda utwana first of all wa wetachu wenu nomba wenu umeba ambaka nomba wa otwanego na plasi ni machungu sana ndo kaili muno weka mande wa kibeti nasi ni kumando wa kibeti musi ona kaunenge tu wala mutumia wona ailiende ona mwana ke akaliza mtu la munene byo ndamuona ikwa kitu mikiu ona aka nemewasa kwawa tokando ye mundu mukakumba kwamba enu kwenda mundu kamanzila kwamba kana kwasa huyu andumeta wo mba minzi oko kethe ya mwitu usuwa iyo twa usu ndae musio mweka la mukae mano acho mpyo misi ona yuzi evident ange ni matwa iwe lakini makila zio matwa hawa makeka la makasio ko kethe misi esu yuse tunasia yemume na siaka eka hiyo tonga siana ku onzema hizo akayeka la kamajengo kayeka la kamajengo kwa kitu ko umutumia amandhi ya mwana yake beti nikanoge thia ni wese misi ni wese mochio kwa mutumia ngania mutiane yake nona atinda ya kana kuwe tomobu mwenye no ko tabende ubida
wewe nda mwitu ndoka jisia la mangania kwa hiyo akia yambele ili ukebacha ukakuungia tiye yaku eza kwa yambele ili kuibacha asiye ake mwenye ambia kuibacha muzei ndama yani muzei wa mwetu atuma ndona muzei wa mwetu musei wa mwana ke ituma ndona musei wa mwana ke nake mwana ke ayewa yambia kwe ku akele tukaya ndo ne kaseo kano mwana ke akembwa ebinda zingi one kaniona na chao lakini tio motimo mambia nya kwa kambia ibacha kele tu aiketa akayoka kumuchi ene asise yuambie fi asise kalele wa kele tukau ho aikweta igezo kone wanganya ini ukwan mwemande wondo motu mando eze ase imaetha meo mono manje no muko tutembelea kumbe asisi ethe mwana yake Yesu bai ikwe juo ngo mucha nondo ikwe tu wene tu pauni koma mana ndo megweka ndo mbia mundu ayaenda otwana kwenda ozemba mwitu weno etebu unicho kutumia asei mabundi azema kakoya paundi mese musio wa oi musio wa mbaye ya kelele musio wa kinene kirei akamo chiri maile ni usindu ya madam ila bandu bange twaendie na yunegwe mwanake eo musio nduka hatate sua onoke sa kokumuchekele tuka musio ona watu ona twana kapite hata tutu mde no imba minzi okana musio ndo ando asumene kawo mwakosana akakwete ando makuoma kaoboa na mwana ke kimia athia twana na meke alusi ya enene pyo lakini ila makosana na muka ayete wana inyama imoboa ila mama manona muka ayete wana inyama imoboa esa umulunja imwe pyo na matiana lakini wethia kila wata bagwe nae makwigwe wachona na metho make right iko angi tumone anakena ni ateo na lakini wa mutwa ukwa wene kitwa mutwa ndatu ka muka kwa mwe tatu ko kipeti cha gwe wakwa mwe nisi wai mwalimu wakwa bandu na yu isi nitawaumaniwa kana kwe kwata we ewe nduka nitawe nduka atwa wenda atwawa ndaya atwawa na kila si atuma nduna mundu mabangithia mabikanga bandu mundu usindakwa isu omwo ke waitwa upolia yuni twa uthambia ni twa usandify ni twa uthesia pyu mabanga alusi ila mabangi alusi patialite chumwa kimwe we mwene yu mundu muka awa wawute oneka sibitali aparalyze mwe wonde na wiluchiani amina kwikiwa mbete ndinola wekiwe mbete nundu mume we aise no kumutwa nundu mume yula wa mutwa a bishop ila meki ani ombete ndinola watie akwa asetuka na ni wae manitu na ni eba kwite au membe wana ko akiumo ukethia ni tabe uko umba ochuwe umba umete maumwe mundu ungi wo ola wae monene wa mochuchu wae mukomo chuchu ona tabia chona mauma na yugwa ko kiteki atmata usi na mai na maigino male ya mausu kito ake kumo ngina unu ya Biblia no ya saja kumo maumwa mabikwa mane ngomba kanjia waya 14 loku ya baza mono ai baune baza tibaza maybe ya mwanze zino ile wababo bando lakini mwine wa muyumane wa kumo kya olokoka akembwa ile oteni kijan mutondoko ko tu kala uilio emokamba iwesi wa uichi kwa mnembozo ko wewe no kusobea mumba yake ikezoli kamisioni tu ukatwane baya kikuki ukamocho
Lilikana indi kilungurigitho cha mukamba wina kwa daktari Munyao ni kwache ni wamana kana numba yaku ni yailite kusobiwa numba yaku ni yailite kusesewa ni kana ndikese ukwatwa ni meisio na mwaki wa numba ni mwene musi wambeana kwaka no isobia siana siaku na generation yaku nita daktari Munyao kilungurigitho cha mukamba na tuiva Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.